Assalamualaikum. Так, biz Universal komandasının oyuncusu Aqtilek Ağaoğuz'un toyuna jönödük buyursa. Assalamualaikum. Live komandası Nursultan Ağaoğuz. Ошондой эле жүрөгүмдү эледиң аттуу хиттин ээси Насир агабыз. Ошондой эле элен эжебиз биздин сулуулугубузга жооп берип иштележек. Короче, Нурсултан акамдан бир анекдот. Anekdot açsam mı? İlgari bir Nazır Mamad Sultanoğlu degen ırkçı olan ekan. O hazırga çeyim var ekan. Bu şeylik var. Şeylik kesip olmak. Biz Tinçle çaçaldık tatlı. Anan mına üçü aşça sülük koydu işçirasa. Sırık köttar tutar. Kapkatta bolu alıp Nursultan akaya özünü. Sen de şaşıgan aldırırsınız. Biz buyursa yolga çıktık. Buyursa hoştoz, Ramazan toykanası, Ağaoğuz'un toyu. Çatam ne oldu adamı? Kızmatta жүрөз, силерге жүгүрүп. Ramazan toykanası Aqtilek Ağaoğuz'un toyu. Акылуу болуң ака. Алдыда бирге болсоңуздар, сонун видеолор сиздер менен болот. 2 жаш бактуу болсун. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Короче, той башталды. Эл көп, 1000 киши, короче. Aqtilek Ağaoğuz özünün 001 kamerine girip geldi, короче. Aqtilek Ağaoğuz'un toyu Ulanıqda saat 12'den 47 minut öttü. Sonu bana yoldan жалпысынан 900 мейманды коноктоп, сыйурман досторун сыйлап, бардык жакшы, жакын инсандары менен кубанычын тең бөлүшүп атат. 2 жаш бактылуу болсун.
Так, toy аяқтады. Жөнөдүк буюрса. Кала тилек айтып коюңуздар, завершающий. Ак тилек, бактылуу бол досум, мына Кызылкадан, Кадамжайдан, досторум, өлкөлөрүң бардыгы ушундай жогорку деңгээлде той болгонуга сыймыктандырабыз. Сен күчтүү жигитсиң, биз сени. Чындыгында кыйын жигит экенсиң, бактылуу болдуң. Эми ишениптир. Жана бардыгы айтты, кыйын экенин далилдеди. Сунан кийишени бармын деген. Жүрөгүн ээлепсиң, жүрөгүмдү ээледиң деген чарма. Тойдон сырткары сон жаңылыктар бар. Барыңыздарға чоң рахмат. Той бүттү. Кетебиз енді. Жайындайсызбы?